Hello mo lele be balo tong mo ki Ofefine ko ki atanu no ni tanang Tonga ak malunga Tonga wafta hiwa pena mau fakakatoa Losana lesoni ICT pe komputer ki form 7 ni pena tu ki mu ai Losana ak malunga Tonga pena mau pare ko ni ne ngona ui la pa Losana kana fatonton ki kau MC na toton ki mu a kolonga yo no fitu ku le mai me Losana malo ICT, the most outstanding student is Losana Uhatafe of La Paja, Tonga High. Losana Uhatafe of La Paja, Tonga High. History, also a cash prize of 100 paanga, kindly donated by Miss Finau Hewi. malo mula mai mu pouria